Talatibyan! Kit ita! Adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Tinapasikat a tao, awan ti maganap na anasayaat. No saan apakaibabainan. Tampok ditoy programa tayo. Kas Talatibyan! Ibagam adagos ka ni dadim inton sumangpat nga the honor mo, Wan? Wan, mami. Ibagam akayat mo asyak ti mapan mangisabit iti medal mo. Wan, mami. Agpapinta saktuman a pirmi. Tapno umapal kanyak dakiti daddo mga in-inang ijay. Mausar kumutlangan di sapatos ko anangat tuti takong na. Oh, ni dadim dajayan. Ingka sa batangan. Wan, mami. Daddy! Nay, ay una yan to'y anak ko na ya. Tapirmi ti arakop na. Amoy daddy. Ada honor ko. Ha? Ay na, naglaingan to'y anak ko na ya. Anya nga iti honor mo? Basta ada honor ko, daddy. Kat imbagamon ka ni mamim. Wan nagragsak tupay. Ayan nga ni mamim. Nakatugaw ijay sa alas. Urayan na ka. Ay, anak. Yawat mo man nga ron tayo sinilas ko. Ayan na, aya. Ada di ta sirok ti tugaw. Bakit? Ne, simangpat kamat gaya man. Imbaga ka din kan ni Jaira nga the honor na. Un nga raw de. Imalangamin kanyak ka. Nalaing day diyang anak ta. Imalamanan kan ka. Apay, saan ang mabalen nga umala kanyak? Apay, adda ayamat honor mo ini. Kat no naglaing ka kano idi nga agkopya. Amang ano si ka? Siyak tuman ti mapan mangipin iti ribon na. Kunak man no siyak. Siyak, nagkunaasi ka. Ay, anya ngay mat ngay ti pastkaw. Di, para picture. Wala yun. Para picture no isaw. Kung kaya, nakaluto kan. Apay, anyat orasan aya. Malaman Simang pagtak nga rodan nakit kita Ala, tumakder ka ditan, tamapang kagluto. Sikaman pala ang tima pa nagluto. Agbirbiro ka kami iti bestida ka usarat nga umuli iji stage. Ay, agorder ka, dita online. Kita ka, naglalaka mo ti presyo na. Kayat ko jay nangina, ta sigurado anapintas kan nalagda. Ay, masapol ay abaro tibadom. Siyak to pa idi naggraduarak iti elementarya. Tibadok, ginatang ni nanang ko iti ukay-ukay. Ada honor di anak mo. Saan mo't abasta-basta ati ikawus ko? Masapol a nangina ken sosyal. Si Kamat, kumari Melinda. Anya tar aramidam dito'y palengke. Kasmat kan ka agpilpili akmat itibadaw. Sa anak nga agpilpili itibado kanya. Kat anya ngay day tapilpil yung abistida. Ay, saan? Ipilpilyak ti t-shirt nila kay ko. Amom ayang agbadbado akmat iti second hand. Kasta? Amom, adagayam honor ni Jaira nga anak ko, Mare. Kat adamat honor ni Junior ko, Mare. Agka-eskwelaan dakat ka ni Jaira. Wun, kat asino ngay timapan mangibitin iti honor na. Asino kumapay nga, di siyak. Mapanak gumatang dita, fashion boutique, iti bestida. Fashion boutique? Kano nagnina dita? Napay niyo ti panagkunkunam, awan kwartak nga igatang ko. Ay, si Kapay mo't ti maawanan. Kano mang opisina nila kayo mo? Nasayaat mo, tammo. Alangard maray. Agkita tanto iji iskwilaan, inton recognition da. Apay nga awan mo tanji sapatos ko na nga to ti heels na dito'y cabinet. Dahito'y box laang ang tinabati. Asinong ay tinangala. Bakit? Yung kagluto na iti pangaldawan tayo. Agtal na ka man dita. Asino nga tayo tinangala di sapatos ko dito'y cabinet. Oh, saan nakakita ni ti kasta Ibagam no asino tinangala. Usarak day jay no umuli ak iji stage. Ay,
Kasla iso dyan nakita nga inala ti anak ta. Ha? Apa nga inala na? Nakita ka pag-abot da iti pagayayaman da adaga ti Hills na. Anya? Ay, payman. Jaira! Di sapatos ko ngay! Jaira, saan nga ay ayam daytoy? Us-usarak daytoy, naawatam? Di mo mat-us-usaran, mami. Usarat tong arudan. Ay, naperdin ti kulor na. Bugwam lang dayta, mami. Mayatan. Agulimag ka, dinaksurwan. Ay na, di ka lang nakapilin iti inayayam mo. Daytoy paymot nangina sapatos ko. Lakay, ingkamat umutangan iti igatang ko iti badok. Ay agtal na ka man. Pagutangan nakmanay. Pagutangan ay kumaiti kwarta. Ijay kuup yung ay aman nalon. Aha. Mabalin ka lang nga umutang ijay no gumatang kay ti kasapulan iti taltalon. Ay, kunak ano mabalin ti umutang iti kwarta. Tapay mait. An-anwam ko ti kwarta mait. Adang harod unor ni Junior. Kanya kumangin da unor na. Siyempre, kasapulan na gumatang ak iti badaw. Nagado na lakang abado di ukay-ukay. Di ka mapanijay. Agat ukay-ukay akto na. Kan maysa. Anya laangan nga iti maibagadag iti kukumaray. No makita da nga agbado ak iti ukay-ukay. Awan ti makunada. Basta, kasapulak ti gumatang iti bistidak. Kahit sagmamanaw dahi ta bistida nga ibagbagam. Ikanak iti sangaribaw. Anya? Sangaribaw? Apay nagnginan? Pangalak nga iti sangaribaw? Katagdiskitar ka! Naa! Bakit? Inungtam ka nun ni Jaira. Kasanukat inayayam da di sapatos ko. Agasam ta pinagabot-abot dakit din iti daga ijerwar. Ay, Kakawakit din. Di mo pa ida inanawa. Gatamok nga raw nga usarampay gayam day jay. Kunak saan mo napagan ano? Mamagaan ay ang atano labak. Mamagaan, tanapudot ti panawin. Sige nga ron. Laba akon. Kalpasan na. Mapanak gumatang iti baro abadok. Ay. Diyainted ko kun ka 1,500. Igatang iti bagas day jay. Bakit? Ang mga no isukid di mo ti igatang mo iti badom ako nam. At dapay mo't bagas tayo. Umanahay akanan tayo day jay iti makalawas. Sige mo tan igatang kun iti baro abadok, ta itaaklaan mo't makapabaro. Siga ti makamaw. Ngam no awan ka ng tayaw, hindi nakungungtan. Uwan, danag mon aya. Laglagi pang kumatay pagsasawa ko nana. Tinapasikat a tao, awan ti maganap na anasayaat. No saan apakaibabainan. Ay, agtal na ka man dita. Tayo ti gatanga. Daytoy nga tapaldakan, blouse, wano daytoy bestida. Nay, Maray, agpilpili ka matgayam iti badong. Ha? Ay, mare, si kamot gayam dayta da di talikodak. Ay na, itayak pa'y dito yung agpilpili. Kasta aya, kaumay ko laang. Anyangay dayta pilpilyang. Pwa? Kit-kitaot nga ron, Jay. Presyo da. Tati kayat ko agatangan kat Jay nangina. Nangina ti kayat mo? Wan amare, kakaiso na nga da honor ni Jaira. Umuliak pa iji stage ko naman. Sagmamano aya day tapalda nga da Paris na blouse. 5 gasot laang, mare. Nalakaan niya. Daytoy bestida ti kayat ko tanangina. Kasano kanina? 1,499. Nanginang agpahiso. Iso daytoy yung tigatangak, mare. Daytoy bestida. Bagay mo day tamare. Ay, syempre bagay ko ta. Nanginagayam. Iso tigatangam. Ay, katuwan miss, gatangak daytoy nangina bestida Pakibalkot mo man langan. Anya ti makunam Jaira. Bagay ko matlaang daytoy abistida. Ay na, bagay mo talaga, mami. Kas kala jay principal mi. Ha? Ay na. Ay, kasla gayang prinsipalan. Wen, mami.
Ang mga no ibagada pa'y. Asika ti principal. Ha? Ay, katwan latan Aywan gayam, mano ayat itawan di prinsipal yo. Bakiten mami? Ha? Nagadun ti kurat-rat iti rupa na. Ay, agtan na ka man. Ikumpara nakit din iti bakit a prinsipal yo. Ay, alala, inkagayaman. Ay! Imbag man, tada honor ni Junior mo. O sige, make up ang kantuman. Ay, katuan Ay na, siyempre nalaing ni Junior ko, isungad da honor na. Ay, anya nga tikat mo ang make up. Ay, katjay pumintasak mo na. Ay na, sigurado pumintas ka. Light make-up laing. Tamo matan. Nakapudpudo ti panawan. Day tati kayat ko. Light make-up laang. Ay, day tabuok mo nga ati dog. Galutan ta iti ribbon na. Herpin ang matan Ay, wen. Ano ti herpin ko? Ay na, saan mat ajay lalakaan herpin Oy, kato nakangini na nagiji herpin ko. Saglili magasot pisos ti may saan niya. Sige, make-upan na kon. Ay, wen gayam. Ada ka dimot honor di anak ti kumarim ani Melinda. At damit isungarod nga agkita kami ijay iskwelaan inton madamdama. Ay! Ay, nakman nga rod i-make up. Tapno agpada kayo, Ana Beauty. Ay, unayan bagat. Siyak pa yan ti maulaw iti panagpuspusipos mo di tasangwanan ti sarmeng. Lakay, bagay ko kadimot lang ti bestida. Kat bagay mo mata talaga. 1.5 da ito'y lakay. Ay na. Kagudwa ka ban abagas kumahan ti magatang na. Mani Melinda! Are you there? Ay, asino dayjay? Ni Baklita dayjay. Ayabam, tagpa-make-up kan kwa na. Kagap-gapok, di tabalay da kumarim nga Esther. Ay, make up isong umay kamat make-upan Ay, katwan alangan mo't nga iso lang tinaka-make-up. Siyak, saan? Ay, agtugaw ka nga ruden ta make-upan ka. Kas ka ni kumarim nga Esther, light make-up lang ti kabil ko. Kat, light make-up ti kabil ko iti rupam. Tani, tengat aldaw kat, ay, nakapudpudot. Anya a light make-up? Jay napuskol ti kayat ko. Napuskol? Dito nagpudot. Agkalinduusan kanton kas jay. Basta, napuskol ti kayat ko. Mano ti bayadak kan ka? 350 ti home service. Naskan masulit ko ti bayad ko kan ka. Iso puskolam ti make-up ko, Baklita. Okay! Jaira, mabayag pa ka din na ayaban na tinagan mo. Mabayak pa'y mami. Nagpudot iti pagtugtugawan tayo. Ayan ni Daddy. At da ijay anakalinong. Ayaban man, naglaingan tanda ijay anakalinong. Umayan ni Daddy. Apay, bakit? Naglaing kan, tanakalinong ka lang ijay. Da kami ka ni Jaira, mapudpudutan kami ditoy. Kat, anya nga ron ti maramidak. Pudutan ak nga rudan. Napasbasa akong itilingat. Ay, unay. Anya day di amaangot ko. Dinakman ako tauntan. Ipadlaw mo matlaunay kadagiti tattao. Ay. Naganglit ka matan bagat. Di ginatang ko abistida Nagninang madititela na kanya. Nakarkarong agling utak. Mami, siya kunti ayabanda. Sige, lakay, taumuli kami iji stage. Sige, tapicturan kayo. Say-saya atam side view kan front view. Amin abyo, picturam. Agin inayad ta amag na, Jaira. Tapno makita dagiti tattao day tinangina abistida. Ada sumarsaruno kadata, mami. Amok, ngam kayat kong harod nga i-display ti baro abistida. Anya day jay, mami. Kaslada na tukon. Ay sus, kasano day to yan? Apay, mami. Natupol ti takong ti sapatos ko. Kasano day tan, mami? Matayak sa ni tibain. Sapay, adata diti tengat stage.
Pare, natukul samot di takong ti sapatos ni kumari ijay stage. Kita mo. Nga raw. Sa paimbatinan ije stage date akong na. Ay kating katulunganin Anya ngay nga tatiramida. Ay, nagkasang mo tunday dyan napasama kanyak lakay. Ala, Daddy. Kaslang mo tan al-alya ni Mami. Jero pa na Kasla nagsangit ititinta ti bulbin. Ay na, anak. Di mo dilawon ni mamim. Make up na dayta. Ala, gustong bagat. Di kan agsangit. Nakababain. Iyawid akon. Pag naamngay, kat nagadupay lang ti tao. Makita na ka iti dayta alangam. Awan pa inta kong dayta sapatos mo. Agdaam mo kapang ipagnaanta ka ni Mami, Daddy. Sa dino? Ija likod ti eskwilaan mi. Masapul nga umuli ni Mami ija alad. Anya, paulyandak iti alad. An-ano sa mun aba kahit Anya ngay nga rod, kastala ti biyag Ay sikan tumat ngamin. Kayat mo ti agpasosyal kan agpasikat. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinapasikat a tao. Awan ti maganap na anasayaat. No saan apakaibabainan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.